Ubuzima ni ikintu gitangaje cyane. Bamwe muri ubu buzima bahora barekarama ati nta nkweto mfite, ariko bakirengagiza ko hari abadafite ibirenge byo kwambara izo nkweto. Abandi muri ubu buzima bahora barekarama impamvu nta muntu bumva bo ubwabo, ariko birengagije ko hari abandi bantu muri ubu buzima babaho ariko badafite ijwi ryo kuvuga. Abandi bararekarama ibiryo biri ku masahani yabo, ariko hari abana baraye baburaye ijoro ryashize. Abandi baravuga ngo ubuzima buradukomereye cyane, ariko mu bitaro hari umuntu uri kurwana kugira ngo byibuze abashe kugumana akakuka kanyuma. Ese tujya duha agaciro impano Imana yaduhaye ndetse n'imigisha ihora itugabira buri munsi? Ese ni ibikorwa bingahe, ni byiza bingana iki twakoze dukorera Imana yacu kugira ngo twebwe ubwacu tube dufite ubuzima bwiza bubasha kutugeza aho dushaka muri ubu buryo twebwe turimo? Ese ni bingahe bingana iki Imana yakweretse, ni imigisha ingahe yanyuze imbere y'amaso yawe? Niba Imana hari icyo yakoze mu buzima bwawe, ndagira ngo ubyibuke, hanyuma ufate akanya k'iminota byibuze 2 uvuga uti Imana warakoze. Ikindi kandi mu buzima bwawe uzajya uhora wibuka ko ibyo ufite hari abandi babikennye kandi batabifite. Ni ukuvuga ngo ubuzima uri kubaho uyu munsi bushobora kuba ari inzozi z'undi muntu. Ibi rero byagatumye ushima Imana. Imana ibahe umugisha. Naho ubutaha.